برای سرکار سبغت الله رهبری گشتی گشت و گذاره لدهو که دید مدا بیتن کاک سرکار روش باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دەستپێکی بەحسا حرەکەیە گەشتیاری بکەین گەلێک سوپاس ینی هاتنا vê befrê li dihokê wiha kir ku ev gilên hewe nebînin gelek caran beriya niha gileyî danekirin digotin weke pîwîst geştyar berê xwe nadete dihokê yan amadekariyên baş nayê nekirin ji bo geştyaran ینی هاتنا vê befrê we şiyaye sûdekê ji vê yekê bikin ku serinca geştyarî rabikêşin bu salên dahatî bu demên dahatî bu werzên dahatî jî îtê her berê xwe bidene dihokê û ینی dihokê helbijêrin bo serbirina demên xweş. Belê ekîd her wekî yadiyar ku hatna befrê heman dem da bû ku bênvedanê serê salê bûn yanî bîreveriya serê salê bû derfetek bû bû giştiyara ku bihên seredana parêzgeha dihokê bikin xoşbextane heman dem da befir jî barî بۆ پالدەرێک ku sirinca giştiyara rakêşin û pitir qesta devera dihokê bikin. Heqîqet vî maveyê da vî mavê bênvedanê da ji mareka hera zora giştiyara qesta parêzgeha dihokê kirî. Başa we çi kiriye kak serkar ji bo vê çendê ku geştyarek seredana dihokê biketin cara duyê bête ve yan xelkê dîke ji gel xwe bînîtin yan birêya sosyal medyaya xwe daxwazê ji fanên xwe biketin ji hevalên xwe biketin kewerin seredana dihokê bikin ciwaniya dihokê bikin paqîjiya dihokê bikin xweşguzeraniya dihokê bikin yanî we çi kiriye divê alî de we çi ferahim kiriye ji bo vê çendê vî kerteyî heşta girîngiyê pê bidin. Rastî ew bingehê me giştiyarî evêt me heyn wekû otêl û motêl û rîstoran hemiyet hatîne rastbardin ku şêwekê baş xizmeta va giştiyara bikin ku herdem bibîte handanek bu giştiyara giştiyar qesta bajêrê dihokê bikin. Dîsa mêvandostiya xelkê dihokê ku xelkê dihokê berniyasa mêvandostin rêzê giştiyarî digirin xelkê biyanî digirin heman dem de ev jî dîsa paldereke ku dibîte cihê dilxweşiya xelkê giştiyar. Wekû rêveberiya giştî jî dîsa herdem tîmê xwe rast bardîn bo xizmetkirina giştiyara li demê pêtivî xwedê neket her arêşek a gazideka hebîtin ji mareka telefonê wekû hêla germiya hey bû peywendîkirinê xizmeta giştiyara dayîne. Kak serkar tu wekû rêveberê giştiyê geştyarî li dihokê di bênvedanê de yan beriya çend roja dema hatina befrê te seredana wan cihan kir ew cihên ku geştyar hatibûnê bû nimûne serêgareya çemankî ew cihên ku befir lêbarî bû geştyar hatibûnê بۆ هەندێک devera zavî tewrexê sersînkê wara hindێk deverayê çûyîn bes pitir terkîza me li ser cihêt giştiyarî bû bingehêt giştiyarî wekû otêl û motêl û rîstoran û teqrîben pitiriya we evê em zanîn giştiyar qesta wat gen me seredana wa kiriye me li gel xudanê twa pêxemet pitir xizmetkirina giştiyar. Pirsyara min bo vê dê bû min gotê cenabê te wekû rêveberê giştiyê geşt û gozarî te seredana wan ciha kir ew cihên ku befir lê hatiye taybet serêgarey yani serêgare xelkekî zor berê xwe didetê ji Kurdistanê û derveyî Kurdistanê û Iraqê û navarasta Iraqê û yanî berê xwe dabû serêgarey bû vê çendê demên xweş derbas bikin û wêneyên yadgariyê bigirin. Yanî we çi kiriye ji bo vê çendê ev sala çû plana we çi ye ji bo sala bêtin ku nehêlin astengî durust bibîtin. Tu zanî geştiyar xelek li çayê garey yanî bû bi serbirina demên xweş çibûye di befrê de asî bûye. Yani nebte babetê şermê weke pîwîst WC li wê derê nehatîne durust kirin. Rê wekû pîwîst nîne, otêl, xaringe, cêd vemanê, heta encamdana xilîskana sebefrê. Xwe ev jî babeteke bû rakişana serinca geştyarê nek navxwî û nev Iraqî bû nêv dewletî. Eger bizanin cihekê baş ew yê rêkopêke ser astê welatên Ewropî jî berê xwe dene serçiyayê garek û salane befir lê dibarîtin. We çi kiriye planê we çi ne ji bo vê çendê? Belê heqîqet eke bi rast bûbîn
الوی دوری دورا گاری حتان کل آست پیتوی او خدمت نهاتینک گهاندن بوی دوری کو ام بشین پتر الویره ببیتا جه سرنج را کشانا گشتیارا و گشتیار قصدا دورا گاری بکن اویجی اگر که خوی هر سرکی هبو احتمال این همیت آگهدارن گو دورا گاریش و دورا بوش لای امناهیه و نه ایمن بو تا رادکی او شر سپان دیل سروی دوریل وکی دورا برواری بالا دیسال دورا گاریجی حتی رادکی ام نشوین وکو حکومت الویره بشین درست کاری الویره بکن چه وکو حکومت چه وکو وبرهنر جی دیسا قصداوی جهی حتی نکنه کریا کو بشین وبرهنار توی دوری داب کن کو خدمتا گشتیارا یا زستان بکتن سبب سرکی او بو سبب کاک سرکار هنگل هیچ و برهنره که آخفتینه کاک سرکار هنگل هیچ و برهنره که آخفتینه یان هیچ و برهنره که اپشن بونگو ایناینه کو سرگاره وان جهن کو بفرلید باریتن بکنن جهن گشتیاری نکتنه جبو زستانی کو بفرد باریتن خو سرگاره کاکا هاوی ناوه یعنی خوشتر از زمستان آوه پاییز آوه خوشتر از هاوی آوه بهار آوه خوشتر از زمستان آوه یعنی و حول دایه و چنده تایبت همو جهن دنین دو که قضایت وی وجه کو پارێزگەهە گەشتیاریە لەسەر ئاستی عێراق پاقشترین پارێزگەهە ئەنی پلانن وە چنە ji بۆ vê çendê ku bermebnaya rastbardeyên cenabê serok wezîran wiha bikin ku babetê geştyarî sekterî geştyarî hevavayê sekterên dîke lê bikin bo hemecûrkirina dahatî di Kurdistanê da. بله اكيد جاري وكو وبرهنر بشيوي گشتي امد بيجين تاردكي الفيدوما هيك امد بينين كو بتر يهولدن بينج دروي سنتري پاريزگه پروژه خویت و برهنان ابدانن و ابد شتکی باشه بدورا گاری تایبت حتی که وکو و برهنارتن ایک پروژه میل ویری های پروژه گهاندنا تلفریکه که بوی دوری و ایشالا القناغت به دیتا جبهه کرن جاری او وکو رزامندی یهات یا دان وکو پروژه یهات یا دستیشان کرن ام جاورین کو به تا جبهه کرن دیسا ده هاول دینگل روبریا گشتیا و برهنان کو پتر هاندان و برهنار اب که بوی دوری خصوصا نخواستم کو اف پروسا آشتی ال ترکیه بلکی ببیتا اگر که هندک و آرامی لوی دوری پیدا بیتا همشین لوی دوری آبادان کن کاک سرکار کرتی جبلی گشتیار نافخوی یعنی ما بس من ج هولیر و سلیمانیه و حلبجه و پارزگین عراق گشتیار دیکش هاتبون ج ترکیه ج ولاتن عربی ج اوروپا بو دهوکه بو بین ودانا سر ساله و در باسکنا دمین خوش دهوکه و هجما روان چند بونه اگر هاتبونه نه بری نه به حقیقت چه داتای درست برداشت ببینین که از بجمت هاد بون آن نهاد بون بری سر سال شیوه گشتید و موسم گشتیاری دا گروپت گشتیارات هاتن گروپت کیم بون بچی بون بسش در وقت هاتن چند گروپ اک هاتن سردانا پارزگاه دوی کت کردن بس سر سال بخو من داتای درست دینن که از بشم بجم که چند هاد بون آن چه شکل تمام برای سرکار صبغت الله رو برای گشت و گذار دهوکه لستودیمه لدوکت گلمه بی گله که سپاس این هر هبن کاک سرکار